Hey ma'am, welcome back to my channel. Ngasi se ai ma'am da mafam amada chakado do ma'am da utjage ko kai satoi no ai do ngasi se nungsa su yam sakai ya ko pung baro tare ai hajik ready oire chatpagi tamakta chatoi mafam sina kaino dani husband gi office dani ko ngasi office ta Airshow lei Guwahati da do yengba chatoi ni ma'am da video thangalake Airshow gi I'm excited to first time ning ngasi yengdoise. So ready hoizare kurta simple kurta oina sele olang banina yamna kiraroi ko sabasiga kegino nungsada phamudoi banina kana dek kiraga simply dum ready ore chatlage hasi koi thorage ngatang so yengthorage Airshow aircraft maramdadi adu yamna di khangde du khangjaba kharadi mayamda tum information pizarake ko yengasi thogale gari thogale akhoi yaurani 15 minutes ta yaurani ko se akhoi lambi chale se SOS road ni sige airport phawraga duge akhoi Mirzaon da chatoi ni do se haji ei se SOS village ni ko side ki se lambi da oina dum airport phawba su yai aduga idi VIP phawba su yai lambi ani thoi sige Airshow yengbra haibung asi kabra kaino nungsa kusa se pokhai dore ekdam se international airport oidoini ko se akoi sagale anoba sagale se main gate oidoini international airport se mafam se ekdam phai oindro bani khani leiraga ako shortcut thinga bani na shortcut oina laure thai ga husband na yang na yongno batamakta kaigino seat phanghodra di yengbado nungai royaba Yam yaure ko hazik pai khalak tore the best transport squadron pare wow taye is being led by group captain se kay pian ko gadi khang de ko kona husband na hang na haibira ke me su ying batani GS Seni mo ni ko pai bulak to sin se as nuai is being led by o se na Rafael haibo oya na Rafael la su koira se helicopter singna akoi IFA gi sarang team ni ko moi sina air display team ni akoi gi Air Force ki hazitra yong ko mayam hazitra se pul in akoi gi air show gi tamakta air display gi tamakta ni aba se air helicopter sing se yam light advanced technology gi sila ise yong ko amatang mandra se ko ahum so thorok to ni ko Ada tadi yang ahum ni ko amari sutaruk sutong bayaw ito hantar ki ahum ta kapal do su khazai ngai yeng siga mayam siga su women pilot su yawi ko siga se proof ulimi ki nupi na ladies na to ngam da ba hai siga imta yaw di aina moina dum pai chumna pai han batana te siga su moi show ulimi ko do kyam phajana moi se uli kyam yam proud oi ko yeng bata nungai yamna atei gi di khangdre ai di scooty ba thoba ngam jade te gi nu ai ba ai jam pakhache yam nervous thui ai gummana di seling amoroi ko te do adu su ai isa da bu thada banate ate creative su aon da su yawi ko ai thagat cha banate ko yaw jai puno makta su masai creativity ama mon le jai Ladies and gentlemen, let me tell you that this maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. So hold your breath and look straight ahead as Sarang 1, 2, 1, 3 running for the Dolphins lead. Sikari same do ino khang demo ikok mathak te yore ko paisa lagta se wow And let's go like a dolphin in the ocean. wow In Dolphins lead. Baap ri lake khai bini ne se di
ngakpani ko muna tawise salute salute na te big salute ni ko moy tamakta moy se akhagi sarang team se akhagi very smartest pilots te chini ko moy se no sport asing bani ying dum ying ga se mayam na khan gane kyam smartly mona show se ut kro mo kyam phasana mo show se mona cover tawri ni ko ngakpani wow oh pasal laki ni ko may sila wow sana dolphin देख रहे nice wow awesome अभी मजा आएगा Unity in diversity is India's distinction that echoes on to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim. Se akhoi unity ki tamak ta utto ni se ma akhoi unity akhoi different language different caste ko punna lai se India da do ki tamak ta utto ni se na Again, the risk immense, but for these pilots, it's all in a day's work. Look straight ahead for level mesh. 1, 2, 3. Parents split on the soul-lilting tune of Vande Mataram. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. We shall listen out for the leader's call. then akhoi nation ki tamakta uttori akhoi country desh ki tamakta ai di jai hind haira su pen dei yam proud moment hoire kai na ai live siga yengi bani na yam na nungai de so mayam su comment ta jai hind haina haibiro ko akhoi country tamakta di madi haibam ko Take the pictures and wish them happy landing. so se loire sigana pilots ki tamakta wait to be why moi happy landing gi ai di yamna kanna law gare bye hai na so mayam su salute amatang di preview ko ba wave amatang di preview moi na su jam phajana show ama se cover tori se ko Indian Air Force ki pilots ki tamakta so mathangda kum video ma pujarake so please subscribe to view like to vi channel se comment to ba kawi ganu so mathangda phaja phaja ba video atai so hapkalak ke please subscribe